Umntalapho weGcokama ushiya abantu abaningi bedidekile ke lapha ke baqhagela ukuthi ke ngabe ke le nkulumo ebheke kubaha ke lapha ke ebonakala ke eposta imbongolo ke wabhala ke nale nkulumo. Bafowethu ngicela uqala ngenibingelela kwisiqiniseko SA Media ke uqala ungena kule channel ke ngicela uzibulungisa ke ucinezela button ka subscribe ke uphinde ke ulike lama video ke enginenzela wona. Bafowethu ke ziyabuya kule ndima ngamaskandi ke esikuyona ke lapha ke umntalapho ke weGcokama ke otrenda enkundleni zokuxhumana ke emva kokuthi ke apostele post ke abantu abaningi ke babe ke sebaqhagela izinto eziningi ezahlukahlukene ke ngale nkulumo ke ayenzile ke umthandeni ke lapho ubhale kanje uthe ke izihambela yodwa ke ngesicwacwa ke lento ke wathi ke angeke ke uyithole ngisho ke edanyini ke inkonzi yethu esho ke imbongolo ke lapha ke asazi ke bafowethu ke ukuthi usho ukuthini methi ke izihambela yodwa ke ngesicwacwa wasefaka emoji ke lapha ke ehleka umthandeni ke umvoka amanqele ke lapha ke waposta ke lesilwane okuthiwa ke imbongolo ke lapha ke abantu abaningi ke bavele bayiqhagela le nkulumo ke bathi ke yey akasho nje mhlawumbe uSkhinkili abanye ke bathi cha akasho uSkhinkili ngenzeka ukuthi ke ubhekisele inkulumo ke ngaphesheya ke lapha ke esazi khona ke ukuthi ke banobumbangi obukhona endimeni kaMaskandi ke yize noma ke into yobumbangi ke ethi umthandeni akasenayo. Abantu abaningi ke bayithathile le nkulumo ke bayichaza ngendlela eziningi ezahlukahlukene ke ngase ngibuka ukuthi sisiqiniseko SA Media ke sifuna ukuzwa uvo lwakho ukuthi ke ngabe ke kuthini kwakhe ke ukuphawula ke ngalolu daba ke na inkulumo eGcokama ke lapha ke ephinda aposta ke amamiliyoni ke awashayile amakhulu endemani kaMaskandi ufika wafaka u30 million wafaka u10 million wafaka u15 million weyigushi ke lapha ke lento bafowethu asazisho ukuthini. Mina ngifuna uyitole ke uyichaze mekhuluma ngesicwaco umthandeni ukuthi usho bani ukuthi ubani lo nesicwaco akhuluma ngaye. Mina ke okwami ukuthi ngikuvezela khona njengoba kunjalo ke okwakho uphawule ke lapha ke kuma comment ke siphinde sidibane ke kwezinye.